ning pribasane pringori robo mengulan panas beri wong demen arang ketunggo esuk katon sore tuwon mengkenen temen wong demen arang ketunggo ati gelisah yen sedina beli ketemu Mama Arjuna kaya apa awak lemes krasa lesu Mama Ratu hati rindu Mama Ratu sayang Mama Ratu pengen pisan ketemu sareng Mama Arjuna bayang-bayang yen bengi bri bisa turun yang sekian ngendi sun pegel ngenteni Mama Arjuna apa ingkar janji pantekane pegel gentenane ora kuat jagane Mama Arjuna wayang temen ora laksana kula demen sayang urung laksana hati gelisah yen sedina bi ketemu Mama Bapak ini wawan kaya apa awak lemes krasa lesu hati rindu pengen gage ketemu yen bengi bli bisa turun yang sekian dengan di Mama Ratu sun pegel ngenteni apa ingkar janji pantekane pegel gentenane beli kuat gagane wayang temen ora laksana kula demen sayang ning pribasane pringori rupu mengulon kang gajah panas beri wong demen arang ketunggo awan katon pengen gage ketunggo batik tuwon wayang yen beli saban
dina saban bengi mama kadito mikiri pujaan sing ditinggal kare majikan tua. Di pikiran mama kadito kaya kuat kaya beli majikan tua nih tekade mama kadito kaya mau mati. Waktu kian son lagi digawe lara ibu tuan rumah bapak tuan rumah ning pujaan masih osing duwe gambar bening ning bengene setia. Waktu kian mama haji rata mami janju sun lagi ngandang kasmaran ini hatimu. Waktu bengin jareku omong pisahan mama misi. Lawas bundane alpar kula pisahan mama adit yen bengi mama adit timi adit senang adit sun rasa keimpi yen turun kaya orang lali. Lara hati saben dina saben bengi mikiri pujaan kang wis ninggal nyari mas bergambar di pikiran kaya kuat kaya beli mama pipi mas gambar nih tekade ayah denok kaya makin mati. Waktu kian sun lagi digawe lara kang bumi gaman ning pujaan bapaknya aja si bengene setia ngadus tonton saiki isun lagi rasa kangelan janji bengen ini abis Taiwan caraku ngomong pisah lawas mas gamal kita pisahan kang bumi gamal kelingan pujaan kang bumi gamal wis lawas kang bumi gamal kita pisahan yen bengi mas gamal mama pipi sun rasa kaimpi yen turu bapak Kris kaya ora lali bapak Mega sesembuh Wirajaya kaya kene wong lagi
digawe larang Kang Bumi Gamel dalan-dalan membencana sekolah sing kuat di mana pripasane nyamar gede ning dumuran Bapak Nekris janji bengen Bapak Mega sesepuh rajanya sing paling eman Kang Bumi Gamel Mama Pipiong Jemara duh kelingan urjaan wis lawas bos lektor Yan Jaya kita pisahan Mas Gamel duh kelingan ujaan wis lawas Bapak Mega sesepuh Wirajaya kita pisahan Mama kita bos Segara Banyu Ayah Denong yen bengi Bapak Nekris sun rasa kaimpi Bapakne Alim Bos Endo Karang Jambe turu Bapak Dini kaya ora lali Kang Bumi Gamel dalan-dalan Kang Bumi Gamel sun ngakui kula masih demen sun ngakui kula masih sayang tapi kula mawas diri Kang Bumi Gamel wis ikhlas rela orang duweni sun sadar kalah saingan Bos Rudin panitia aduh luwih layak bos sampean bari kula gegar dengan lanang Mama Damar Mama Febri pasti gejok limbang yang disawang Mama Febri wong bojong dewe cukup sih merukunan pangeran supira gedene sayang sampeyan wong sejen Bapakne Pipi li usah weruh cukup tadi rahasia hati sampean mah li mungkin ngerti Mama Egian Mama Paciranya golasi wis cukup bahagia Mama Pipi Kang Bumi Gamel Mas Gamel sampean Bapakne ajak masih dalam nyapa sungaku kula masih demen bos aneka tunggal sungaku kula masih cinta akan tapi atulis sayang kreo kula mawas diri acepot wis ikhlas rela orang duweni cukup sih merukunan pangeran sampean mah ngerti wong sejen Ayah Denok sayang li usah weruh Mama Tito Bos Segara Banyu Mama Dandi cukup dadi rahasia hati Bunda Bian Bunda Ngawan sampean mah li mungkin ngerti wong
jomong gula si mama pipi ayah denok sayang wis cukup bahagia mama ditopo segara banyu mas dulu gamel kang bumi gamel papa saka masih gelem nyapa beli bisa hilang tetep baik kebayang bisa lali papa megang hati gelisah papa nekris libetan menang ningu mama medan di kayak gedelan mama kian wong Cikamurang wong ireng sing gawe pulang padahal lembek kenalan oli seminggu agak ton seminggu acem potong sabar dewe bahasa kenangan pengen selalu barengan apa mengkenen mama imam bos berasanya wedang putih kopi banget dibuang tengah lukon suka mati dadi mayit bapaknya aja sudah blok sekolasa menimbang orang kelakon peteng timun bentong suri mama nailah irang-irang ayam cemani mama imam limari calon majikan bos beras mama imam matur kesuwun Rudi Hartono alamat Pawidian Jati Barat budaya tanah nasir nama my pipi saya sandiwara aneka tunggal pimpinane Mas Rudi Hartono alamat Pawidian Jati Barat budaya tanah nasir nama Tulgama bos beras masih baik kebayang makan beli ngali bos beras aduh calon majikan saya aduh mama imam bos beras calon majikan kayak ke dalam mama imam wong irang yang mampi masuk gamal kamu di gamal padahal lembek mama imam oli seminggu bos berasa yang berasa hati kayak wis oli sewindu bapak panitia blok karang mimpi rasa bitahan di betah menangku mama metito besakara banyu apa mengkenen mama dandi mama kian wong Cikamurang mama Japira kedi wedang putih kopi pahit dibuang tengah welukon suka mati dadi mayit bapak meja tenimbang orang kelakon sesepuh Wirajaya bonteng timun bonteng suri bapak negris ireng-ireng ayam cemani kang alim bos rokok ating lamun rimariman ayah denok bos Rudi panitia saya sandiwara aneka tunggal pimpinane Mas Rudi Hartono alamat Pawidian Jati Barat budaya tanah ngasih nama goblak mama pipi kamu di gamel sandiwara aneka tunggal pimpinane Mas Rudi Hartono
kono alamat Pawidian Jati Barang muda sirna beli bisa hilang mama tuan rumah tetep baik kebayang mangan beli yang turu beli bisa lali Bapak Dewa hati gelisah beli betah menangning umah Ibu Dewan Yanti ayah kedeneng wong ireng sing gawe puyeng padahal nembe kenalan oli seminggu Bapak Dewa perasaan hati kaya wis oli sewindu kaya bitahan pengene selalu barengan Ibu Yanti apa mungkin wong lagi mabok asmara wedang putih kopi pahit dibuang tengah welukon mimi isjahen suka mati dadi mayit genimbang orang kelakon bonteng timun bonteng suri ireng-ireng ayam cemani ati lamun ditinggal kari mamai Aulia Aska gawe ngedani